алейкум, туғандар. Вообще тайып шыға алмайды қой. Саат 15:31. Китайская машина рулит. Передний привод. Мұзда шығып кетіп жатады. Пойдем, о машиналар арқаға кетті. Шығып кетті. Ешті баштайыз, ертеменен шықсақ неме қылып қойып тұр. Долго на линии деп жаны қалып кетті. Поверните налево. Жанып тұрады, 9 балл пробка. Неге евземі? Айда жоқ. Бүгін бонустың ақырғы күні. Яндекс үшітіп наказав қойды. До конца маршрута осталось 100 метров. 24 заказ атқарышым керек. Мессаға де эконом, комфорт плюс жандырып сал. Енейін Ибраим Внуково аэропорт екен ғой. Так, 8 балл пробка. Пробка. 8 балл. Ақырғы заказ 347 рубльға келді, 258 қалды. Эконом 2 километрге 28 минут. Так. Hazır емі. Туғандар. Конкретно тығылдық. О, яқтан. Тайып келді. Папирок тұрып қалды. Оу! Такси кемейді да, берге өзім ау демен ішіде тұғылып тұрсам қаяқтан келеді. Такси кесеен түртпейді да ол. Бетте тарта білмейсің, аз түртіш керек. Жолда папирок тұрам. Короче, туғандар, түрттік болуыдың ақы берге. Bir джип келіп, 1 сааттай түртміледік. Ақыры тұросы бар екен тартып. Папирок тұрған жерден жұлып шығарып алды. Алла разы болсын. Мұсылман. Bir туған ұқшайды. С бородой. Түрк или дагестанец. Алла разы болсын. Çıktık hem 8 bal 20 payıskağız var hani 21 şu yerde durduk da kaç saatimiz gitti lan zavorga hem tiydik Uğul'a aldığımda BMW tarmaz et boyunda Şatak oldu. Все, да, тут Да, приехал? да. Все, ладно, здесь близко, я дойду. Всего хорошего вам. Вам всего хорошего, я тоже приехала.
Давайте, удачи. Всего доброго, до свидания. Намаз оқимын, тата мата деп жүрөбүз. Туғандар мынаны қаралы. Алла разы болсын машы инсандан. Алла разы болсын. Молодец. Күннү сууга карабай мына кышта түшүп алып намаз окуп атат. Машалла, машалла. Намаз окудум деп жүрөм өзүмчө мен. Түзүксүн. Намаздарды каза кылып. 15 заказ аткардык. 6389 болду. Комфорт плюс таш дегенде тыттып жыртып таштарды да бул малды. Бонус уруп коеюн деп өзүмчө шапшаңдап атпайм ба? Бүтүрүп коеюн деп ойлоп атам да. 20 та заказды. Жок, 34 та заказды бир күн. Бүгүн акыркы күн. Азыр 8ден 32 өттү. Менде 14 заказ калды. Спет кыламынбы, спет кылбаймбы? Спет кыламынбы, кылбаймбы? Так, 12:00 болду. 6 заказ калды. 6 заказ жетпей 14 000 менен кол жуудук. Соор эртең менен калтанып калганыбыз болду. Андан кийин немеде тыгылып калганым болду. Түштөн кийин чыгып 10 000 уруп коюптун го беле. Буундар коэффициентти карап коюңуздар. Москва эмне болду бул? Bir zakaz geldi mi hazır? Жақын эле. 690 снежная комиссия. Так, 3 километрге 7 минут 40 секундда келип турат. 690 бар. Заказ кылгандан көрүп пешком кетип калайын деп атат азырбаштар. Комфорт плюс комфорт экономда вообще Билет азыр мындай ценада. Мажбур кидалла кылышат. Тоже ДТП. ДТП өтө көп туугандар. Абайландар. Saat кечки 12ден 55 өттү. Коэффициент еще горит. Бомба! Келли 4-5. Центрге түшүп туруп шпоп кап чыксам ба? Кандай карайсыздар? Мен жана домоюмду иштетпей эле бүтүрүп бердим да.
Сен көріп ойқын өзіңді қойып тұр дейсің. 12-ге дері 9-10 миң отырмын, почти 10 миң ашық. Азыр 1600 іштеді, 2 заказ. 11 миң, 12 миң іштеді. Өзім чарчағансып жатқан. Барып уже құрсаған несінен шығып алып жүрді. Ач білем, тоқ білем деп болды. В общем, видео тартпай қалсам, көрішкенше туғандар. Амандықта көрішкенше. 29 минут, 22 километра. Эконом 1783 от юго-западного метро до Внуково, рядом аэропорта, с одним остановкой на Островитяново. Это чумачечая заказ, чумачечая. Москва снегом завалена. Тазалап жатышат жетілдері, құмыр. Четіргіділер ма жол жегесті тұрады. Всем салам. Всем салам. Ассалам алейкум. Бүгін суббота. Тоже коэффициент пробка 2 балла, коэффициент максимум 4,1 дейді. 1.82 менен комфорт плюс коронадан алды қазір. Көрөнүчү канча болот, анан айтамыз. Так, 8 километрге 16 минутта 1240 рубльга келдик. Грязно. 1.58 менен. Так, азыр дагы бир заказды алып келдим. Метро Юго-Западтан салют 158-ге. Корпус 3. Повышенный спрос. Қанша болды? 653 болып тұр 3 километрге. Следующий заказ рядом. Дальний 46 километрге 1.67 мен таштады, алған жоқпын. Комфорт плюс. Зря қылдым бы деп ойлап жатамын азыр. Пропустил, потом жалею. Надо было это вот заказ брать. Он за 1.80 менен алды. Пробег 12666, саат кечки 7-ден 28 өттү. Топливо пока что нормально. 13116 рубль 16 заказ аткарыптырбыз. Бонус берген. Кече бонусту бүтүрө алган жокпуз. 6 заказ калды, 99 заказ калды. Ошоне. Кийинки чыгарышта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.